السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جماعة كل مطار ومتجمع عروان ينفسنا لنا عمر حالنا زرما تك تي في. إن شاء الله يوم نكون فيديو ينور ينفسنا كان go نيجيريا يهند مغانو يكندا واروانا بريكان go MTN ومانوكا غرابا سوني عروانو نيندي كان go يغندير كاكا يبريكان دول ميغا كان go سارا فور يوتيوب وراكو فيديو يغورا نيغبا زبياغا. تو إن شاء الله نكون يكتباش ماتكان تندين go نيجيريا nugo boy MTN SIM card matkanci nigi tekudu mega 1 gig point 2 MB nder zongo ndo waranzara inshallah matano nigi te so mi gani wana screen wona har matkanci nigo video so mi continue sa inshallah. Okay, mashallah matkanci nigo video nugo furno wana sellero message rayatine sorry mensur nugo furno wana okay Okay, mashallah, matkanci rara mo video so mi funwon sellero para mi funwon sellero na kan message antun di MTN sim no gon se so no kana kan message antun won sellero na yatine no fur message antun no da yatine matabatan mo kan won sim ora gonda zongundu waranza ner zongundu waranza igino hinzino igino kan ku YouTube video pretending ba gon won YouTube gon so no kana kai den se start so no kana antun 131 Masamba and go the matkantina of message on to look at the message matching K1 MTN robo. MTN in no one evo. Okay, masha look at no antum VP3. Sorry, VP capital letter VT3. Mahantum para ma envoyer matkantina robo diakine. Then envoyer actually it can send message. So il me sera le message donc quand tu as envoyé. Okay, mashallah, you will be charging 130 for this connection of 1.2 gig YouTube 3-hour daily packet. So what on you think about money and can reply yes. You can reply yes, but continue working. So even that yes. Even that yes, actually. Okay, mashallah, matkantina will be application 1.2 gig YouTube 3-hour daily packet was successful and you will expire on 19 January 2023. Inshallah, matkantin hinza zongundu waranza ambe kan ode ak dogon gumgumo to mashallah lele di won bida gay di waranga farmo di manani sa abonnement aram bide pata dar won jak fosne senge WhatsApp group Facebook e won Telegram e bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.